Meghalaya Commercial Truck Owners and Drivers Association MCTODA lingbau Mosklandar Marngar Chairman hak nobai singi arputrek naiwiang arja opsan kala pentep bakanam dan kanu kecing ujor ni FIR si bor pulit ni kanu kecing mudoi si Human Rights Commission halo kejingja syabom syatiat amorong keneng nama latikna betang sule kumta enya tengku balaki parado persnam lagi ki bor pulit ni ki officer ne wat ki major kumjo habakran sikilat pthai khubor silong press club lomba bon na preng ki bor pulit ki baktakti ki dikhot ka association hak steps nya sandrek unai wiang arjapsan hapreng ka huri hura ki dikhot ka association ki bapakhang ik trok kit cement bar klingo jing cement company ka balong shibanta ka jing ki ka association bar ki bor pulit ki basenrani ki trok jung company hi ki dei ki bar jela Shushu loang beradu bas dang kakam lo i baka bor ki cement company ki laban penyalut tat adu banda poi se kecing mensawi ki dukot loang baki cement company ki perengkam da ka boj ban penyapat bat sensyar lani ka ba tep kum ka divide and rule policy kum bale ki British shoban kurup bat sensyar gri India bat ki rilong khasi leng bak East India Company ngi ko aban persai na kaliang jong association ba ya karai jongi kum ka association ngi bun trai ga akmi lenti ba na kaliang jong ngin lech bun nakaliang jugi lawyers bat kiwi ki ba ngilai consult ba tips pangka an te ki bun ba ngila deptho ki bala ajimut ngi ba ngin lech human right laning in IFIR henry nakaliang jongi sngungu nakaliang jong ki long kmi ki long pa ki bala rangba association ke jongi nang ta na du ki samla samhoy ri badona po ka sen jongi ngila bu ya kawi karai ka ba nga try bo khoi kin bu ka jingkli kata kalong banginum lech nginom lech ka human right lani nginom lech ban IFIR namar ba habangiat menta ngi gini gijingjia atrai phiru phi gini gijingjia menta bagi kendit benriu menta nadu ka sedang ya kani ka kam ka ba iswa bagi neki habangia keren bat kini ki company ke cement mo ki bade ki barzala ngile ka bor ka jungki ba kilala ban control lut ba unpoi hadu uput bagi ni klumar lani ban man saw mengiru kidon takabor ka bakraw ba bat kiyale bat ka jur ba menta kata ka divide and rule policy menta kila pentrekom kum bat trekam ki board de sensyar ki British mentia bat sensyar di India badon kata ka divide and rule policy tengu kum ka association mo babun ngile ya perkhat ba kani kadai ka wei na ki buitu ba menta bala don kata ka divide and rule policy apreng jongi menta ka divide and rule policy golong apreng pat ba bat ki officer sarkar bat kinong tre apo jong sarkar baleng isim ya kani banginom ai syaka nginom ai syaka human right commission ngim IFIR namara bakudi kamot ka human right commission ladangi ngi late complain langba kini kisaki sebut kini ki jingtho jingtar ki bajia to kasingi atrai kinom pej ya ka issue ga jungi kinom wat ka e ga issue ga jungi rengi ya kun namanta ka issue bangin yo ban ya khau kun bangin sa ban petia ya ki kun kikti bangi ya kun asurok nam ta bingin yo ka hok ka jong te gani human right commission ladang ila tho ya ki laning IFIR habakut kan khnyot ya ka sarkar kata ka jinglap jungi bat kini ki he sarkar kum bolong hi bela jia somor keneng ki e ki ban ngat kin ngat ki paradok ki jungi kata ngila istikana kin ngat ki officer kasi nadu ki magistrate kin ngat ki he police ki bari kasi bat ngangi ngej scam ba andala la ai kertengru wat ki constable kasiru kin ngat anta tenang isai na kapor long kini ki badai ki barzala kilat kat baya kabor la penon kam da ki barzala na jorong du te ki ban ngat da ya tungku mangi kan long baja pedeng mangi bat ki paraksi kata ka de gajing lap ka jongi bat gajing keren jong di para dokhat jong association bat kani kan mi ya kata ka divide and rule policy apreng pat ba bat namar pedeng jongi la da ngilap menta ngijing lap ka jongi ka babun ba kini kinong tray officer khasi ngilap mangi babun ba bat bun ba wat ki constable ki badai ki pulit kasir ngong ki bun ba ki badan kam sim idri ki ba kam idri ban yang iru baka jinglap ka jungi kata te henrei nakaliang joko sarkar ka bakut kemut ki penya tungku yangi bat kini ki nong tre sarkar ki badai kasi bat ngile ya kata kala jur ba menta kani ka de ki divide and rule policy ka ba klan ba menta te nakaliang ka jungi andala langat ta ka jinge kala wan ka inquiry habakut kin ngat maki para kasi jinge tena kalian ngajongki kin ngat sibun maka jinge namar makiru ki sakri sarkar ki sakri na mantaban pa ban sa ban petia ikun ki jongki te ki kim don option shu nama kadon lakaan
ngipat habang imi Syamadan ngia kun ya kahok ndai mi kun persya sarkar ngia kun berki factory simen bangin yo ya kata ka hok kumangila dawa kumak sarkar habang ila ya keren kalapan i daladi nakaliang jong udi TCM bang uang ba ka ka bangi dawa kadai ka badai bat kila manjur ya kata teladangim dawa ya ka badai ngam tharai nakaliang jong kikin airu te nakaliang jongi ngi so ong ba nakaliang jong kini parad khot ru habang ya keren ya ki dang ba ka rai lang ka jong ki haba nakaliang jongi ka asion ngi long ya ki pet ngi hab sumar ngin sukheri da mangi ya kini parad khot hai bin la ban klihi naki maki le ki ong ngim don kam watch tengka nak association ru ki ong in balahi in trehi in sumarhi namar bangi ya mi hi Syamadan bandawa la jong ka hok hai kum ka association ngi la keren ya ki bayi ngesem gi jong ki barokhot ba kadai ka hok ka jongi kum ka kunhun bangi dia sumarla te nakaliang ka jongi ngi kwa ban pensaya phi ka long ba dei ta idau bangim kwa manta ban ya jengai ya kam nakaliang jongi ka association namar ngi lap ba kani kadai ka buitu ka ba nakaliang jong kini ka ki he sarkar ba nakaliang jong kini ki he spa ki beri company barjela ki kwa ban hikai yangi manta ban phanyon yangi ban ya klumar yangi para kasi bat ki hikai ki shim ya kani ka tools kum kata ka divide and rule policy te nakaliang jongi kum ki asion ki bala ladon yang dia asion ki babun ki long kmi ki long pa ki i jenga ya kani nilayarai bangin kiar ya kum kani nginum tere lada ai bangin syatit ai bangin syabom wala ban ong ba ai ngi bangin ya kun hadu bangin da yapru lani hadu bangin poi sing bendiru katnu pausin katnu pau por bangin le nakaliang jongi ngila kloi bangin ya ngin mat hi da mangi ya kini gijing ndai ngi nakaliang jongi bangin le mat penenjar ku mangila tip ngilo i ya kilo jong ki para kasi ki para dok persnam ban penmi ya kata divide and rule policy preng jongi nginum tre bani sim benda ki dikot jongi ki baman saujur ki dei kini ki laingut handai don gitu ki ba naki khmat ba ki sat khmat tadon ki ba syak bom da ki lathi te la buni ba bom lathi ti ka ke bang ngila pa tu si baleng so ngi phi ba kata ka bantang ngom bangi kwa ban le ka divide and rule policy namar ki ba bom jur ba ki ba bom ngi tu si ki dei ki force ki ba ngila onom ki ba dei ki barjala kim dei ki trai jala ki ba bom ngi bat kita kli ne kini ru kilap ya gaji sya sakli hi na iru bodon ki parad khot ki jongi ru ki ba wat kilong kimi ki ba disha anturu lada klikran ina leng ki presu ba ya don lang tu biatu ba wantan ni kina ka tiru ki dei ki makajing bom itu tu mah riam cepat bagi idur bardla te ki ong doi CRP kamut bagi wantan ni gitu ki long kimi da ka boru hari de na bar ke jing don lang jon pat ba kamut lala ban khanglat ya kata ru hatu ka singi te ki ba syok ba bom namar i markmat de na kaliang jong ki polis ki mom de ki trajela kan tama makite ki ong ba yo barslah ki ong ba de CRP mana le jong ki ong ta tama ki de ki barslah te ba bom mi jong iba ba dia kini ru hadin bala ngilaya thia lani ba bom la thi kum to kamut ki babun ni ki ba charge ngi ki de ki force barzlai adu ka ti ka tlit ki kran be daka tin dakar la dap spa ngut pi namar ngi itu tang di hadin bala ya pralu upai ba krom ti spa ngut te don pi namar ngi itu sang dala hamar balen mar nga syakem te ngayu i bahan mar yang apa syong apa ka atheba tu ga bulletproof mo hapo ti ba ro ko ye scenario ya kamut ba nga syong ba yang turut surok ni ti hadin dala de bom la de shot la de pralut kini pai ba kamut ba kilalum lang sijaka te ki yabun ba bi la long ba gila ban out number try wat ya ka number ka bangi don tu ka siro ye don lang ko wei ye long lang ko wei ye i ye no ni i ye no hadu mataru sakali ni ni pra ko ro ni wa ya bangi tip IPGA dan jono mataru ni wa hadin ba na lian joma arung no support ing bendi dalam ini ing bendi la show committee hadin ba de committee repair soka ni sanglum ro ya ki pra ko mataru no honan sa hadin mo ami kuntu singe teman tai la lum ya baro khat tengi lap ni kini kijing tambah kijing itu jong wei pra ko jong giru ngin tip bola lipu te fa ro ada ini hari bin la lum la lang baro khat mai i sawan ut wan ban ya tu ini tena kali ka jongi ni la don la ki lawyers na association ni hapu ya baro khat i ka da majinge tena kali ki lawyers ro ila da bekran te ni kila da klik ko pula la ka poi ha no bentar ni hapu de ki bruan apo sekot ki ma ban di halami tengah abu dah kita bersamaan. Sakli na iru iklam i
Nadu berbuat yang ni rup ni kami jadi. Hadu komentar terkadang ni hablong intai, hablong kawai, kumga association ni long kawai komentar. Hadu kini jingep ni mat ni ya kit ya ba, bat pendet ya kani lar kadi ka ni hapan ya yang kata kiberu zonga. Halor kejingwan hajar ginongelam ke association dangshan Lumshnong police station ubah mas klandar long bagadai nak FIR cung dikot ke all janja simen an klinker transport association kibadai gibar jela kiba kena bau balan tubru presiden upanshit henrai ubah kejing shisha ula kentu ban namkit mari ai hakapor kejing ki ya FIR da kini ki transporter de ba ki omba nakalian jokat jong nongelam jokat transporter association kamu jong balan tubru madai mi nongelam presiden transporter association kamu ba omba ki bagian bersih ya ki transporter de nakalian jong polis akali ini bagian balan ni kum presiden omba kini ki don bertayai ba transporter kini ki truck association ngi ki transporter association de nakalian jong ki ru kila le biarai tambah kidon kini transporter ki bade ki bazala ki ba yele persya ye ihe kamut ba maki ki file FIR ba mai kamut ba ipen bor dan ipen ya ki transport bagian bersih transporter ni rena kalian coba balen pat ula ai da jing tho wala kentu ya kini transporter ba nimde bangkit ani ke jing ki jong ki dekot begino ya truk kontrator dia kata kali bentar pun presiden uai ki Mengibat kita mandor no nak bentaman FIR persya ya iba balik. Kayak ibu susi kalau ba way transporter ba ai persya ya ba balen. At today driver jo kata ga transporter company kubang ida legal lab sesirsa. Dia harap mangi sesirsa yo tu driver usah banyak yang transporter. Dia mangi lembah jongi je ba yo like no ya truk bon merak no tu ukuran driver juga banyak kali. Dan makibat mentah kata kita leru kita FIR persya jadi mabalan. Dia kata orang yang pimene bapa orang kau kini kita mentah per kita niwan ni orang la kontrol ini dah kita berjalan. Lalu kesin keban kom diwan dan news ini beli ke kubur. Mana kali yang jom kini di cement factory. Membawa tu try cement factory ni keren apa DC office apa clear. Dah bagian bersih ini uang ida biasa ngeno ida biasa mat kecilnya. Tinggi ke jika bor kan bagi kan jadi cement factory. Bangal ni yang di ngapa suatu ya pi pai ba berapa. Bang suatu ke cement factory mentah. Ila long kini cement factory mentah ke long pun ke East India Company. Haka bor dan British Airways. Mo ke East India Company kan tak kita. Haka kut kawan yang dia pada exploit makiwan exploit dari India. Bertinyo ya political power, kiyo ya military power lagi control berapa. Tingin ki sutu mata ba kini cement factory di lagi makhabor kapawa kalau joki sutu kade naduk na dalhi na no tegini mata kamut ka kiele ban knyap yangi yole ban nyon ni bat kecing pak knyap joki yangi pat mata ki ya sana ko yel ti ba pre joki mata ka jingi ki le ai pon bagi jingi ki le iam ka kamno kane sama sawa mau pai ba mata uya tuku para kasi upai ba uluk ulak uya kun baki officer kasi dan iki polis kasi kalau don kata kajingnya ya shuni we hari maki kemot ki pendet ya kaniti ni pai ba pendet kaniti ya bakut kemot kiwan ra ya katakan mau pingan nek skam mai bamta ga penika ini banoka divide and rule policy apre pai ba bagi officer kasi bagi ni polis kasi tekani kawan ra ha kan ya kajing mensau ka bakrawa maka jinglah kajung ni ba mapuni ki officer kasi ki puni kasi ru kidon tegi bayi kesam ke badan truk, kidon ki banyak truk. Lagi kidon kan untuk baca ki kisno ki klik kan yang tak ada rinjak beri bola kita. Henry ki hab pendep ya kan juti ban. Henry nak kalian macam ni lagi sutu, asai kan ni bayi kecing perang perang ni. Pada ni melak mensol out ya kan kecing. Habatin, pej bahagi kishab plus F. Ka plus F? Hakabam bangibam dunaki eki batai kamet. Namar kata habat thiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pet ya ka sharp plus F haka jingsom. Yaki nutrient kumki vitamin bat ka ayan la icon diat bat ka bathau bha kam kata ka dur jingki marbam ka jing mat lani ka rukom shed yaki. Balehi banai kita. Kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan. Ka kot ka kia.
Ka nutrition bakam bhak, ka jing im bakam bhak, pendon kam daki mar ba medon ka sharp plus F menta kasni. Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya.